Yebo, ingeneza kwethu impela sibona laphana kumculi kaMaskandi umenzi-ke umfama Bizela njengoba-ke esephumile kubala ngendukukazi kwabo kuwumzukulu wathi cha impela-ke iqiniso-ke malikhulunywe lokhu-ke angikwazi uba ngigcine mina-ke esifubeni sami ngingedwa bafethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela baqale nginibingelele kuyona-ke mbuso City MTV sithi nje uma usaqala ukungena channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell kozithola zonke izindaba eshishayo nazo-ke ezithrendayo. Hhayi-ke wengeneza kwethu impela sibona laphana kumculi kaMaskandi umenzi umfama Bizela njengoba-ke sephumile kobala-ke nge-album kaMzukulu wathi cha impela-ke yona-ke le album-ke isithelile-ke isibhaxo phana-ke endimeni-ke yomculo kaMaskandi. Hhayi-ke wenganeza ukuthi impela usho njalo phana-ke yena kumenzi-ke ncoma-ke umsebenzi omuhle we-album-ke kaMzukulu njengoba yona-ke le album impela-ke yenza kahle kakhulu yona-ke le album-ke ebophele-ke izingoma-ke eziwu-17 kanti-ke izingoma-ke ezingaphezu kwezishumi-ke impela-ke zigxume-ke nalo-ke imiliyoni njengoba-ke ezingaphansi kwalo-ke imiliyoni-ke zithi-ke azibe u-4 futhi nakhona-ke ezidlulile kwi-500,000 okukhomba kona-ke wenganeza kwethu uthi cha impela-ke yona-ke i-album lena-ke yenze kahle kakhulu naye umenzi bafowethu-ke ubesesika phana-ke elijikayo-ke ebona-ke iziphumo-ke ezinhle zayo-ke le album uthi cha impela-ke iqiniso-ke malikhulunywe le album lena-ke izigelele izimanga phana-ke endimeni yomculo kaMaskandi bafowethu-ke nakuyinto-ke enhle-ke masibona laphana-ke abaculi bekwazi ukuthi-ke babongelane futhi mabebona-ke omunye-ke enze kahle kakhulu-ke bafowethu-ke impela-ke lezi-ke ezizindaba-ke ezinhle ngoba-ke kukhomba kona ukuthi-ke impela ukwesekana kukhona phana-ke endimeni-ke yomculo kaMaskandi. Hhayi-ke wenganeza kwethu impela-ke mina ngimboso City MTV bafowethu ngithi nje-ake ningivumele ngihlabe phasi ngetolo ngithi nje impela-ke idibane yona ividiyo elandelayo.